Vukanović opet priča o Vukanu Nemanjiću i o njegovim Vukanovićima koji vode porijeklo od Nemanjića. Ja sam njemu ovdje na jednoj sjednici Skupštine rekao da on vodi porijeklo od Zotovića i da je on potomak čovjeka koji je zvao Vukan Zotović. Ja sam mu ponudio od svom trošku da ga testiram na srpskom DNK projektu i ja sam poslao taj njegov uzorak u Beograd i objavljen je, i on to zna, objavljen je njegov rezultat na srpskom DNK projektu gdje je on poklopio se njegov rezultat sa čovjekom koji je testiran, preziva se Zotović i slavi Nikoldan, isto kao Nebojša Vukanović, koji nema veze sa Vukanovićima iz Bugovne koji slavi začeće Jovana Krstitelja, ali ima veze sa Zotovićem jer je prema predanju potomak od Vukana Zotovića. I sad to govori samo o njemu na način kao i on percipira istoriju i želi da bude od Nemanjića. Nis čovječ od Nemanjića, potomak čovjeka Vukana Zotovića. Vrijeme, hvala.